wengi muno ne ndo aguthina mbere kunyeterera na ithuĩ tabarĩra ya Inooro rũcinĩ kamwe gakeng'ethe nĩ marĩkia kwaria na mũmbunge wa Bahati Kimani na rĩu Mheshimiwa Kimani rĩu nĩ hĩndĩ ya ndereti ĩngĩ nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma mwanya mwanya megiĩ wonjoria na mũthĩ tũrarongoreria wonjoria wĩgiĩ kana wonjoria ũhũthĩraga internet ũrĩa ũngĩka wonjoria waku kũgerera internet na twĩna mũgeni thĩinĩ wa studio mũgeni witũ etagwo Dan Karũa akoragwo arĩ MD wa kambuni ya Lamudi ĩmwe ya kambuni ya ciendagia indo kugerera mtandao kwa hana atia thank you muno ndo kinya thĩinĩ wa studio citũ asante sana ũhoro wa kwendia indo online mwĩkaga atia kana gũthiaga atia rĩu Lamudi ĩkoragwo nĩ kambuni ya kwendia manyũmba online kwa internet na turutaga wĩra na a lot of the developers kana the agents andũ arĩa mendagia kana nĩ broker on a individual. Haya, koguo wĩra wanyu nĩ kwendia indo property kugerera internet. Exactly. Nĩ wega mũno nĩ gũtwĩra ũrĩa mũgĩkaga. No atirĩrĩ uhoro wa kwendia uhoro wa kuthira internet kwendia ri uraona ukinyite hanginyagia ri ni urakura kana ni gucokora nathi ona ni urakura na a very fast pace andu ni mara a lot of trust tene gutiari na kiria I mean the sort of trust to na wodeu and in fact uria internet penetrate into the market right now we stand at about 64% or mara access internet yani urenda kujira andũ marahota kwirorera kana kuhuthira mtandao nĩ gĩcunjĩ kĩa 34 harĩ igana exactly yani harĩ andũ 10 andũ 3 nĩ marahota kuhuthira internet ũndũ ũcio ũronania kwĩna kuria kana nĩ gũkũrĩte muno in fact ona thimo especially smartphones thaici very many people amakoragwo na smartphones na ni mara access internet na kwenda nao thukuru iria irafundithania computers ni mara access internet na ni maraona the usefulness ya gukorwo na an internet iria ina information nyingĩ muno yes haya kiuria kĩngĩ kĩrĩa yũria rĩ ni mathĩna marĩkũ mareyumĩria hĩndĩ andũ marahũthĩra internet kwonjorithia kwĩna andũ aria maratumira internet in the wrong way ku expose ado kana ku expose information itagirire but uria turona the trend area ekuo ni ati kwina ando aigi muno marona the usefulness of the internet kogo kwina more good than the bad todo kwina biashara nyingi ihiguritwo kwina ando aigi muno marona tekiria a career in the internet business na nikiru kira kura muno in fact even not only in Nairobi ginya ko ukiria ona uthigisa mashinani kwina ando aria mena smartphones ni maratumira internet applications na kwina a lot of awareness with internet kaige wanaga ando ethĩ maingiraga Facebook makaingira makahuthira WhatsApp makahuthira Instagram na angĩ magathie Twitter indo ici tũngĩcihũthĩra atĩa ithuĩ tũrĩ andũ ethĩ gwĩkũria kĩbiacara na kũmenya maũndũ marĩa tũngĩka ĩkorwo tũkũnyitana tũranyitana nĩ tondũ ĩkoragwo ya social no tũkũre kĩbiacara na indo icio tũngĩhũthĩra atĩa kana tũngĩka atĩa tũrĩ andũ ethĩ we na internet kwina a lot of information that is accessible tene ona nditwaririe kugura nyumba tene ugere kugura nyumba no nginya uthie gatheti-inĩ kana uthie okorwo nĩ mall kana Sarit Center billboard-inĩ kurora nyumba koguo gutiari na a lot of information about a particular product ona okorwo nĩ nyumba rĩu rĩ twathie internet nĩ ukuona a property hena bisha nyingi muno gutire na limit hena description gina hena location ungenda guthie kumeona nigetha umenye it's ni kidu credible when the internet when a lot of information that is out there information iria igiguteithia ukuria biashara yaku and not only locally when the internet you kuhota ku access information ya different countries all over the world together we onawe umenye uria maundu mathiaga in developed countries together onawe urehe that sort of knowledge in your own country. Taka tuke hali Facebook na Twitter na icio nikingihũthĩra kia na ihenya na nĩgie gũthũkũma
Facebook. Todo Facebook ikoragwo na the biggest following in the world. In fact, in Kenya alone, access near about 2.4 million Kenyans. Exactly. Me Facebook. Me Facebook ini. Igihudira ati nyanda dokome. Demo ujiri kana jali yawira. Wega wa Facebook ni ati kwena a lot of people ma access Facebook. Kogo oge advertise Facebook and it's free. Unawekera bisha siakedo redia. It is very easy for you to attract adwaigi ali amareda kugura kedo dakeu. Todo there are a lot of people makura how Facebook ine. Even Twitter na kwena adwaigi muno mahigurete biashara ciao na mageka matire na website matumira or just Facebook and it na Twitter na ni marona very good returns na kitu kimwe ndirona ri tirige hugira biashara kwa Facebook ine ndire na office ndina hado mundu agioka ajethe ndigukoro ndigwatine wa kurehero kindu gitari kiega na mundu ucio ndigeta kumunyitokia wega wa in fact businesses nyingi muno Facebook ine makoragwo na ura kido mundu ndanianaga bia kwanza ukareherwo indo ukamenya ni indo njega alafu ukaneana bia kwa ikoragwo cash on delivery ugiona biashara iria no nginya urihe kwanza I would avoid it utigane nayo tondu ni wega we protect in fact you protect your money na the good thing about Facebook ni ati kiria wona bicaini nikio uraura kogo ndungirehero kindu kigi exactly haya ucio ni thina omwe mundu taru ni ngianjiriria kwendia kindu biashara ine yo ya online na tuhuthire Facebook kana na Twitter kiriku ndakigirira ri andu mekwanja gugitikia atia ingi ngotatia kuiguithia andu aria maroka gucerera mtandao marore maitikie brand yo yakwa ni kwajia na I mean ugikorwo na a Facebook page ona ukorwo ni website ni wega ukorwo na a page haria adu magi kuhe reviews mauge okay ni ngurite kina kwa kuma kabuni eno na ni dona ni adwega kogo ni wega ukorwo na itago nita feedback na ka blog karia adu magiandika mauge the services that have been given whether they are good or whether they are bad because niodo onokorwo ni ukona adu maandikite they were not satisfied ni wega kumenya nigetha nawe you adjust you improve also your services todo the biggest issue here kiduburaga ni trust kogo wona a brand that maybe is new ni wega weka research onawe nigetha umenye adwaya ni ariko makoragwo ko mena wa afisi onokoro matiri na wa afisi marutaga biashara ihana atia ni adu maramenyekana once you have I mean that basics you okoro at least you're safe kogo no tari adu mudo na tanagura kindu kigedio mtandao ini abewe athuthurie na rore ginya hihi maoni ma andu arĩa mahũthĩrĩte kindu exactly it is the safest way to go yes haya nituke haha nitona kwina thina umwe wa andu magigetikira brand ya kwira warehe online tuka tuona kwina advantage ire kana kindu kiria gia bata muno ki mwena wa kwendia indo online ni ati marketing nene muno na ndirithiũrũrũkĩirie tu harĩa ri ni thĩ yothe exactly haya ihoro wa riri wa hacking Terunaga adu terumudo no ke terumino joke nyigire website ta yanyu nitondu ngithomete uhoro wa IT joke nyigire thuki indo cianyu na heni andu maruta ma mundu angigitira atia well Kenya utikora na hacking tira panti muno todo utikora na andu aria magihota I mean in fact the security also to nayo Kenya online nejega muno to the communications ogirora CCK and also the bodies iria mara regulate online businesses the niado make it a lot of I mean a good security system together your website cannot be hacked in fact cases here there are very few there are very few cases na
it is always important ogihigura website kana ohigure an account on Facebook and Twitter. Security yao ikoragwo ni njega muno, and it's very hard. It's bwana Karua we wakiri tajira atiriri mundu agikorwo nderio kindu na Facebook akenderio kindu kana kaheo utungata wothe kugerera Facebook na ni akonirwo he undu angiona guteithira kana ukinyira bia ciake agika atia mundu tucio kwena no report tondu niguko ugithie ta CID no maguteithie tondu ni makoragwo na information of how to kuingira system cia andu na makamenya the transaction that happened. It's always good nigetha report nigetha mundu tamacio nigetha tumenye, in fact even thirikari emenye ni ukoragwo na such cases nigetha mekire measures cia security nigetha kindu ta kiu geti happen. But the cases tinyingi kukoromenya kindu kioro haya atiriri taturi horia kugita na kindu gitagwo riri kuongerera motungata tarongo mundu arendagia migunda mitheri akongerera maundu mangi biacara-ini ya online. Twe Lamudi tukoragwo na biashara nyingi. In fact we have 6 ni kabuni itandatu tukoragwo na Jumia. Tukoragwo na Jumia ni online store ya kwendia mathimu kana nguo kana iratu atagucigweta specifically ni maundu mariko kwena kwendia thimu kwena cia hoteli ungienda kwenda mundu mukaa kuri Kenya ngima kana Africa kwena kwendia irio ugetia irio kuma any mukawa anywhere in Nairobi na kwena ya taxi uikona thimu uikoragwo na uhoro wa Uber na andu a taxi. Exactly. Urocio ni rona toratunya andu angi biashara uria ndirona ni ati ugithie in any market ugingira biashara ya especially kana ni taxi ugingira market ni wega kumenya the culture of the business ni wega kumenya andu aria makoragwo in that business how they operate instead of coming into the market ugokana watho waku tondu ni ukuhitania na andu ni wega kumenya uria andu marutaga wira na uthogora wa the taxis and that way you will survive. Tondu kwena kambuni etagwo Easy Taxi na makoretwo kuo for about 3 years now na maigwithanĩtio muno na the taxi drivers na nĩ maruta wĩra wega muno. Okay, so ni wega kumenya the business na and the market. Taru ni wĩra ũrĩkũ mũndũ mũhũthũ angĩta kũruta na internet tugedi bayo jithi ndiri na wĩra ni thomete no nĩ ta wĩra ũrĩkũ mũhũthũ ngĩndara nyanjĩrĩrie ngenda kũingĩra wĩra wa internet-inĩ? First and foremost, especially on the internet, no edito, very fast. Todo already kwena a ready market, kwena ado aigi mono, already jugite kwena 2.4 million of Kenyans, me Facebook ine. Na kwena mawira maigi mono ugiruta ono tikwedia idio no wadike kwena area madikaga blogging kana makadika stories ya what is happening in the country na makedia that sort of story to the newsrooms kogo opportunities hiho nyingi mono muda ga kwegoro ndake gotire mawira no korwo we ni huthagira thimu we mucie na ndramenya ati thimu yaku no ihote guguteithia nginya kuyandika nike turataririo ni mutaramu yiye maundu ma megie gwika biashara thini wa internet na etagwo Dan Karua aratuthia gutaukirwo mathina maria mageragiro nenda mathagiriria biashara online na maundu maria mangituguna ithwe enyewe tokuya Facebook wakora tiwe no kwarie na kurora biashara cia arataku no huthire Facebook yo no huthire Twitter no huthire Instagram no huthire nginya account iri gicete cikoragwo ko cia social media cia guteithia kugacira kibiashara ukona kiuria kana woni namba itu SMS ni 2288 tuma kiuria giaku kana woni waku mugeni witu thini wa studio etagwo Dan Karua. Dan tucoke hariri uria kambuni cithite gicenjagia meciririe ithwe andu a Kenya ni tucenjetie meciririe tukiringanithanio na kiria kirendekana internet-ini. Ni tucenjetie and kwena yuata confidence andu ni maretikia muno tondu ni marona kwena information iria
ila mathaidia muno onokoro ni biashara onokoro ni any field kwina information iria ungiona internet ingiguteithia and in fact right now ugirora thukuru nyingi muno kuma primary nginya secondary andu ni marafundithio the usefulness of the internet tondu riu ngoragwo na kanephew kena miaka 3 na niko igutumira iPad akaigira iPad akaigira Google agacaria ona ni videos ya cartoon and ni wega muno nigetha tondu niguo technologically that's how the world is moving kuko ne kenderio kanginya ithuĩ the turiguraga na tukenderia internet ni ni turacenjia onoko na kabuni iria itakoragwo na website kana any internet presence itikoragwo na biashara njega muno tondu andu aingi matrustaga a brand kana kabuni iria ikoragwo na ka website onoko ni ka page Facebook nigetha andu makona kiria mureka you know and the sort of even advertising ugirora online how much it would cost you dogora wa ku advertise internet ni munini muno ukicompare na gatheti ukicompare na TV kana radio and it is very accessible haya taturia tiriri mudu ndiakenjereria biashara na ni ajia kwendia indo ni maundu mariko mage mathina mariko ageragira akenje kwendia indo online well kidu kia beni trust issue todo if okoro ni biashara jero no ginya okoro na andu makomenya and na okoro nduri na andu makomenya it will be very hard that's one of the problems na the second thing ni ogehigura biashara internet no ginya okoro na a very good tumetaga SEO ni search engine optimization meaning internet or your page on the internet nironekana na utawega todo ugesharia kidu Google tuge Google duthiaga page 2 kana page 3 uroraga page 1 na page 1 irona nia your website ina visibility ule wega utumire your website ona kwenda bia ugiriha Google nini muno nigetha website yaku ikoro on the first page of kwenda mundu higuraga internet wakora page ya company na kiria ni kindu marihaga na tatutware katafari kau kariri kamundu ikanjirie nginya kwa guthondeka website agiririe kugerera makinya mariko ni kuri maundu makiwatho agirie kuhingia utanaingiria kindu gyaku online well niwega gukorwo na if you have a business certificate or kono ni incorporation certificate kuma Sheria House uria urutaga biashara yaku niwega ukorwo na internet page todo utie na diuga kwena watho wa internet per se but niwega ukorwo ugirite compliance na CCK nigetha makurekere urute biashara on the internet kogo I mean there is no utire na kiria watho munene kana muritu it's very easy na utire I mean it's just opening niko igura a page yeah thank you mwana tobetu yethi mukuma mwana wa Meru kohana atia mushiri Meru kwero atia pero gotena uruko na koria mutaalamu ucio atere uria ndano todo kadi na igora kwa kutokera internet ri ele umodo no kinya atomete jare ata igwa kiugate tete to bataire kwa pagotuma ido itakinyete aure ule okona koria hadia hatia kada no muhaka otomete jare thank you muno kiriga kuni gucokerio muciri na ukithii na mbere gwikara inoro-ini thank you very much haya no igwo ria roria ndaigwa ugututarite atiriri ati utareheirwo kindu ndugetikire kuneana mbia kwa indo wiragwo no nginya commit kana no nginya nene mbeca cigana ona nigetha kindu kiu kirehu hau hana ho atia makinyi horo cio wigie ngari well hakinya haure kwena ta ngari for instance niwega kumenya kambuni iria
irasiendia na ni ukomenya the big companies okoro ni tacheki ni korago online ni no ginya ugure ngari ukirora internet niwega kumenya kabuni teyo ikorago ni kabuni iwekaine ni kabuni adu moy todo you are safer that way na kwena kabuni iria irutaga wera uguo no ginya utume bia onokorwo ni commitment nigetha usecure whatever you are buying na kabuni taisho niwega kumenya ni kabuni kana ni kabuni iwekaine ni kabuni na kwena kabuni iria ungimenya ni yoikana na makoragwo na their page ukona comments ukona andu aria magurite kindu kuma kuo na makauga I mean it's if it's credible and if it's not na ugigerera if ugikinya an instance where ni wayo bia no ginya I mean kwena kabuni iria ugisearch on the registry na umenye it's registered na no reporti together you know you get back your money kana orehero kiria wagura theki muno mutarani tunathimo kuma mwena wa Moro kuhana atia nishoke nimeshukia mwana wa Moro Moro kwerwa atia Moro kufile na ulwe bena bayo bataka kuria terere oria gwicira thimo ya mundu gwetwa mishoke yako Moro ni yakoro yatinika na he mundu rori atirere kumanya hururu no wendie ngari yaku kugerera Facebook kana Twitter mundu no wendie ngari yake kugerera Facebook kana Twitter no wendie and no the only problem ni ati no ginya dogetia bia kwanza todo ando matikoe okoro ni biashara wajetie oreu kana nikido kero it is very important together build trust okay but no idea kwena ndo igimedete in fact kwena there are very many pages on Facebook ogera kwena yoita go expert car marketplace na ndo nimedagia uko ya contacts yado ukamukashe mania mundu akarwa gari na muga exchange bia okay if you are satisfied no tunathimo gekuma munaona ikuru Sami ko hanatia wewe radie wapele keri kijuge ochene sanwa sambe kuma mwena wane na gamenya uguo nikiuria oria nikiuria wena kyo kana ne woni wapele nyabe joki kabo ndo wabere iyo weayu nika ndio wa manira tubomize maudu maji oro technology ndio ngotore ni kwenda parate kama kazi guguli maikile majia ukona account nira diika ha kwa muno leo mutara wa internet ni mondo ajimenya ati kabu ni ya ni no ukiona gari internet la oroje di ukimenire Thank you muno Sam Oseni Sam wa Samtech na tutana shokiki vya mundu gwitwo Samiri kuna thimu ngekuma kirigiti kia Bunju gona ko hana tia kimona kirigiti kino kahuru nikiri wena kyo kana no woni jogona dena gucagira nderetio yuge ni turakenio ni maundu ma turona internet-ini ako mwena nyine ngoretwo ngiendie na internet na no juge autoria mutarani aratwira nituonaga ni wega kwamba kuona kindu utarihite tondu ringi kwenda mendagia kindu ringi twanona online igocigweta maritwa no kuona ringi andu acio ni mara complain muno ringi mundu ni agurire kindu atuma bierwa tumembia gicoka kugaga na chokerio bia cia thimu na nene ikaregwo no riuria twikaga tukigura indo tombaga kurora ukacoka ukona quality waona quality ni ukariha bia jogona kirega kwa kiambo na no juge ni tutaiditie muno twita badire ni gukorwo ati ni turahota kwiyandika mawira ona mundu atari na wira no thire kundu ta kuria vision kuria kwendagia indo ukahota kuoya indo ukamoya mau umetikirio hure mbica wati ona mundu ucio ngikwira ukamera ndina kina ndenda kwendia
ugathio kama twarira wa matwarira ugakora ni urona mbia. Thank you muno Njuguna. Reke mwisho higurie nirona uhoro wa kwenderia indo online ta kurateithia ta kuguthii gukurite kana nirona ta kugukinya handu gukinya mwisho. Uguthii ukurite na njira nene muno. Thank you muno. Na indo nyingi ni ona mundu ikarite mucii. Ni urahota gukorwo ati ni urahurirwo thimu kaingĩ ũkĩũrio gĩkĩo na kĩrĩa rĩngĩ ũtarendia no rĩngĩ nĩ related na indo iria wendagia ugakorwo ni ũrendia na ndakena muno. Thank you muno Njuguna. Ucio nĩ Njuguna no akigwa moni make megie thuguri no ũrĩa wĩra wa internet ũrateithia njamba no mũndũ wa Samtech kana Samwa Samtech wana ikurekeria kũrĩtie ati ũngĩmenya ati kĩndũ nĩ gũkinyanĩra. Ni wega kumenya kile uragura na ni wega ukurora quality na ti wega utumira bia kwanza utonete kile uragura. It is always important. In fact onawero ni mundu utume bia kwanza no kinya you defend yourself kana ukamoria can I see the goods first no nyone kile muranyenderia kwanza nigetha menye kana nikio nyonete internet ni kana nikio murendia tondu ni wega ku protect watho ugitirite Wanjiko kana muguri nginya ha akigura kindu internet-ini dinanyita watho protected Wanjiko kana Wanjiko ni common mwananchi akigura kindu internet-ini ri umu protected nginya ha. Well, kuna protection nyingi muno but the first and most important protection ni ati umenye ugeka yo own tumetaga due diligence ukamenya kira uragura na ukamenya kambuni ira kwenderia onokorwo ni mundu arakwenderia no nginya umenye kana ni mundu wa trustworthy kana ni mundu atoweka ine kogo ni ta muguri nyambe thuthurie ora itari ndamba guthi watho-ini. That's the first most important thing no nginya weke. Haya riu ri biashara na internet na tekuni na biashara ingi cia kawaida internet ni gukura muno. In fact biashara nyingi shikaga ika biashara offline tukoga offline na mix na online todo uratumira both online na offline na nturona biashara nyingi muno ikora onokora ni cia kwendia gari ona cia manyumba cia ki inakora muno ugithi on the internet route na aria marutaga just the internet business ni andu me gukorwo na a lot of exposure na matitumira bia nyingi muno. Atiriri bwana Karua kwa nyingi shaginiko ni Kirogoya mundu Kirogoya ari agejiriria biashara hana atia Kirogoya thaici ingimuteithia gukuria na kwendia indo internet-ini. Well, haria nyumite andu marutaga wira wa kwendia itagwate ta matunda uguo kana mboga and uria ndirona internet ye ugi advertise ugihura mbica cia nyanya kana redia ona weke delivery no wone biashara njega muno tondu ni uri expose biashara yaku na andu ni marakomenya ni moe mundu uyu ni endagia ki na no andumire mbica cia kiria arendia na no andehere wakwa ngamuriha tondu ugiona a lot of businesses cia internet here ikoragwo na a lot of convenience kwina mundu auga ona emocie ni ahuragirwo thimu emocie ni onaga kiria angenda kugura online toginyo ume mucie utwarithie ngari kana uthie maguru kana uraice matatu uthie haria urathi kugura kindu no raciona hau on the kana elimu kana niki no raciona koguo anyone mundu uria agithie on the internet ni ukorona a huge opportunity ya gukinyira andu aingi muno. Na ngona atiriri horo wa internet ni uradeithiriria riri uradeithiriria indo iratu uradeithiriria nito nginya ngoro ati jakite nyumba yani ona wira reke tuge broker ni cicagire kuhuthira muno internet tondu we uguthi wone Karua ni arendia kindu na githiji ni arendia kindu ni arenda we ukorwo wiha gatagati-ini we hana tari ureka marketing ya kindu kiu we rugame haha riu andu mari uria rihaga mbeca
ukagura ugatwarira uri urenda no ukamboko yaka jambo gako keikiria muhuko tego urenda gutwira na hihi kuma mothi ukira ta miaka 5-10 uhoro wa internet ri taru muthe gatheti ni kurongorerio uria andu ethi magazo magiceria maundu matari na kiguni kurio enyewe na makahuthira internet yoru na nginya ndungituma kuge watho wa kugiriria kindu kiria andu mara access thini wa internet ni thirikari yo ni ciana ni thukire muno tungigitira atia kumana na mathina ta maya makiria ciana citaru ndikirekeria mwana wakwa oe nyamuteno tondikire gukora thini wa kiria kwena applications ikoragwo kuo cia onoko ni computer kana ni cia go protect the miaka ya mundu tondu we internet kwina information nyingi muno ona information ya de guteithia ungirora da okoro we thukuru kana we mundu urikitie shukuru na niwenda kumenya ona kana kuifundithia kindu urenda kuruta biashara internet ni koragwo na resource nyingi muno no we fundithie we binafsi ona kwena murata wakwa fundithie uthaka kiria itago ya guitar the internet just the internet ona taru modo kaje itimo we kenya na Julius edo mithiria internet kogo there's a huge resource na uria igiuga ni ati the thirikari no ginya educate kana promote you know the adwethe me fundithie skills ona just not just ku entertain kana guthie gukorora I mean YouTubes kana video me fundithie kido matingi fundithio thukurini amenya tondu kwina a huge resource uzi kido internet itari utire kido itari bũrũri wa Kenya hana atio kiringithania na mabũrũri maria mangi maturigicĩirie gwakinyira ni horo wa kuhuthira internet kana online kwendia na kugura Kenya nira I mean yakora very fast na ungirora the penetration kana the access ya internet Kenya ugicompare na mabũrũri maya magita onokore Uganda kana Tanzania kana East Africa yothe ni ukuona Kenya nira kura muno in fact ibere ya you know mabũrũri maya mothe in fact ungirora Africa ngima kwina Kenya, Nigeria na Morocco acio nio mena the biggest online businesses na penetration ya one nene muno weta kabiri na mukoragwo ri andu ethini mari imiria ukakumwira tuhei mataro uria tungejiriria mabiacara maitu kana andu ethini no ukira makirite meterio kira kirikio internet-ini aja ona nituthiaga ma university ona shukuru kuthikiriria ideas ya andu ya menayo menacio and niturona kwina a lot of entrepreneurs ni adu ethe and they're very young na ni adu mena ideas njega muno na tugathi shukuru ici tukamatariria uria mangianjiriria an online business onokuru ni even to a small scale yeah na tukamahe the necessary tools or even the necessary information nigetha mamenye uria mangikura in such a business haya taru uri mundu agenda kumenya site kana wathi internet-ini kurukura kwa kugura kindu kana kwendia kindu mundu agire kumenya atia kana ungemenya atia no ugithie for example Google Google kido onokore biashara ya kugura iratu kana kwendia iratu ugithie Google if you ugithie one of the first page nyo kuona in fact biashara iria irutaga wega muno ni uguciona on the first page wahigura Google turigithie higure karua tuge karua hekindu endagia higure karua ni tuge company yakwitwa karua and something company wadahigura yoke erege gukakarwa ya mbere heingi icio kabere cio njega tondu ni ukumenya either okoro ni marihite Google nigetha makorwo on the first page na kwina kindu kiria twitaga organic traffic ni ati kwina andu aingi muno mathiaga on the website na makandika reviews makandika uria kambuni no ni njega kana kambuni no ni andeithia kugura ki na
ni improvaga your website kana page yaku ni kuoneka on the first page todo Google dehena nagia ni kuona iria biashara iria credible kana iria ikoragwo na a lot of trust ni guciona on the first page todo ni ira adoni maratumira muno meaning the site is doing better kula gusera kwa kaingine kumenya kana ni kwega gucekire rekire kuritio na address message ya shokio aikona we urathi na mbere kwirorera Inoro TV tafarino ni Inoro rushine na turarongoreria uria tungigura na twendie kugerera internet na tuna mugeni thini wa studio mugeni witu etagwo Dan Karua aritote okete gututhomithia uria tungihuthira internet kana online kwendia na kugura na mathina maria hihi mangitugomera irio turenda kuruta biashara na njira iyo no waigua ati kuna maundu maingi muno mari internet ni magi guteithia wewe mwiroreri wimbe unjithira iga gutire wira no hote gwithondekera na kwethera uboco waku wa o muthenya ukiuria giaku ni ndigieterire kugerera SMS namba yako SMS ni 2288 na o ndume no hure namba kana no hure thimu namba yako ya thimu ni 0706535353 kana 0706525252 kiria kuni tugetereire tore gutira turatiriha bwana Karua na kwena maundu maingi muno makiyumiretie andu makaimira na maundu mwanya andu makaiga ngai to niyo njega angeria njega ni ukoragwo nginya na haro cia kugerera internet ukaiga atengania ndukagure kina ingigitirira atia ati mundu ngedaka we internet yo tondu no akionera ikinyira kila mundu na uhoro ucio roka internet ti muthuthurie guthukirio thoko wega wa internet ni ati ado no mandike uria their experience matomera your website na kwena ogethie Twitter for example kwena Consumer Federation of Kenya COFEC na neo to give it watchdogs ogethie internet okoro niweka dona ruta biashara wega kana ni warakaria andu kana dona endia kiria andu magura COFEC ni mokaga maga convention kana makauga andu aya tiega na ni ukuona kwena andu aingi muno matigaga kuruta biashara nawe ogirora in fact the best way to build the trust na doniati just do your business well ukaruta biashara yaku wega uka make sure ati kiria ni ora satisfy kiria andu marenda and biashara yaku ni kuyaririria ni ukuona kwena andu makuwi kana mamenya ni ora biashara yaku wega na ni marona the results na andu ni maragia not only online no jari nawe gwire in fact the best website kugura ona ukoronekera to kana ni nyumba ino na andu ni maragia koguo competition ni ukoroku it is a given fact if biashara ine and the best way is just to ukaruta biashara yaku wega okay thegere ketebetwe mukuma goku Nairobi ko hana atia John wakila urwe nikirie we nakio kana ni woni ure hello ndira kuigua thie na mbere joga la gwa ndare kano ndiro na kire Njoroge ni thengio muno John ndona tutiranyitana thengio muno ucio etagwo John ngwiciria kiriga kidana dana menya kuria kwagire gukiuria no wega ni gugituhurira mundu gwetwo John kuma guku Nairobi he kiuria kingi ngoda kuria ngarutika kuona atiriri andu makanjeria kambuni marahuthira andu amwitaga big wigs taru ne ndenda kwanjeria kambuni ati no nginya huthire blogger uria wikaine muno kana uria wina rumirire ingi nigetha kindu giakendeke horo cio nirona imwega kana tigo gikoro nitako no tawakire ha mundu ucio no tora ndageri kuriha na kuria nja gwiciria ni kindu kega tondu ungirora bloggers aria makoragwo kwina aria ega na kwina aria oru and ungirora their history kana urore their blogging page urore the history kana the stories iria mandikite ni wega kumenya andu aya mahana andu aya ni ma address issues iria njega kana ni andu wa you know no the tosia cia toho ni tondu ungirora there are many bloggers na kwina aria marutaga wega muno and wega wa bloggers ni ati mena
mena access ya a very huge traffic kana ando aigi ni marathi the blogging so ni wega muno kumenya the sort of bloggers area meko na uka make sure ora engage area ega. Haya, thank you muno. Kwena thimu igitwe nayo mudogo to Steve kohana atia Steven. Hello. Kohana atia kwa rafio thengi ni kuhura thimu uko kwa Inoro nikiria wena kio kana ni woni nikiuria uria uragia tiriri udoje internet ni kwa muno kwa rafio ne ndirakuigua ni watahorahoretie TV yaku nikio raigua feedback ni ndawa uria. Haya, uria kiuria giaku uria tiriri ni udoje internet ri mundu angenda kuria thini wa internet ri no angenda kuria ki wira like tuga for example internet ri no ko ukienda wira na no uria wira thini wa internet ri uko kuria ndu mena patala mundu wa wira thini wa internet mundu no one to ba peuje kwikirira pikimo Begi muno Johnny ni ndo akiuria giaku ni gigucoki thini wa studio. Haya, na kio ngikoria tiriri ndendo nyithanie kiuna giki Jacinta, how do I register with Google? Kana igera ko register company yako kana undu wakwa Google inire gwika atia na kiria kuria wira kia mundu cigwitwo John. Okay, ku register company Google mundu ne higuraga ukahigura email yaku na Gmail na ni ukuona kwina resource nyingi muno ukuona kwina icons ikoragwo hau na no access information nyingi muno kuma Google ona no wigire Google Plus kwina reta Google Plus irutaga wira ta Twitter kana Facebook tondu no wikire bicha ciaku no wikire company yaku retwa ya company ona ginya website ya company yaku kogo ugikorwo na just an email ya Gmail already we registered on Google. Ugikorwo tu na account ya just an email we registered na no access their information, no access on their page na ni kindo kiega muno. Yes, company ya sirutaga wira ucio wa online ni cimekaga profit muno nyingi muno todo kwina biashara nyingi ungeruta online okoro for example kwina ndo makoro na website na nimendagia kana advertising space na advertising yo space yo mekiraga kana ni logo ya company yaku kana ni website okoro ne biashara ya nyumba no mekire kogo nimendagia advertising space ona nimendagia kwina company iria ithondekaga website na ni mathukumaga wega muno wega muno kiria ndenda tucokana niko kuritie ringi no ndenda tuteterithie hanini getha mwirore na makiria mundu utari na handu anyitiririe getha icira ngiteithika mundu mwithi angianjia ha kana mundu utari wira angianjiriria ha kwina company nyingi muno ikoragwo online ndenda kwaririria kwina in fact kwina site itago LinkedIn ndikana ni umioe na LinkedIn tiate ndiramekira marketing but nindirona LinkedIn ni niko ndimatuma CV ona maundu mao ona ugekira profile yaku kiria wachievite haria uthomete haria urutite wira na how neho adu mathiaga in fact the top CEOs makoragwo LinkedIn niko muona na makoragwo na profiles yao how na kwina kabuni igi ikoragwo ko ta Brighter Monday kana myjobs.com na ugetuma CV yaku to this internet or to this website no onewera nimekuhurira thimo to nimekaga kiria yitagwo headhunting kogo maira marikuo internet ni megi muno thegi muno mundu gwitwoka mau wina kiuria hihi kwi hihi no anga kiuria kimundu kana mawoni he undu woiga mwega muno ati akoro ni uragura kindu na internet wabe uthie wone tikuga ati ni wetikira no tumebesha utonete uguo ri ona tukura biashara no ya indo na internet no ginya mwendia na muguri marikora na physical contact. That's true. No ginya it is important so no ginya umenye umundu uri arakwenderia todo in case anything goes wrong niwe ukuripoti todo ugithi online na utiri mundu mwina contact nake tuwega it is always good umenye no hemu ndugiragwa ati mena mundu wawe na mugunda ready kuria kasarani agiteithika ate
Mundu tocio no tumuteithie kabuni ria ndutaga nayo nimendagia nyumba online tugekira kwa website na tugatumira tucitaga online tools onokorwo ni social media kana tukareha Google nigetha andu aria maracaria nyumba ta kiria arendia no mamione na hii kabuni oneriko itagwo Lamudi ni website ona no arore agirora website itagwo www.lamudi.co.ke agigira hau ri no ekere nyumba yo na bisha na description na niko horero thimu erwo kiria the next steps. Thank you muno ndo okina thini wa studio shitu ndo kwamba kuma tukwamba kurogama tabet thome message cigana na Kamau message ngi muno cigukite no kana hindi tukuritio horo wa horo wa ugire abunge kana maundu macio mangika atia netia mangika kana ni marenda kuria kimwe ni kia kimwe kimakio muthi twatukania ciore cioka riu ndetone nyingi ha matumire cia ira na cio muthi ni kia ndakwira uguo he mwe ndona njega muno ya abunge maracoka wira umuthi kwambiriria thaa 8:30 mwaka wa kana wa bunge no ire yaingiria 2013 murerwo mugicoka wira abunge mumenye mwaka wanyu wa muico muthie murutire muingi wira mutware bills cigoteithia muingi dereti ekuguna bururi uyu maundu mekurehe uthi wa nambere mwathie bunge mutigatore ungumania kou kana mutware ndeto cio kabira mutware ndeto iria cigoteithiriria mukenya tondu kwaga uguo 2017 wakenya wanawagojea mupeleke miswada ambayo itasaidia wananchi na mbunge uria muma nake Kimani wa Ngojiri ni igire kindu kimwe agoda mfite wira onake ri no acoka ugatiriri aria nao marutite wira tumacokie aria matarutite wira tumaikie nja tweherie kiundu giki giokaga bururi-ini uyu atene kufagia kila mtu toka kuna wale ambao wamefanya kazi bwana na he mundu ramunyita mbaru kaigatiriri andu marekwo moe ibande na meandikithie ta aikia akura tondu ino ni kambini rirajiria kimya giokite Jabegi ne Oreto Jones kuma kuria Thika araria uhoro ucio twarikiriria naguo wa biashara thini wa internet akoria kana ginya mundu no ahota kwendia muthako thini wa internet muthako comedy uguo gucia maundu macio mothe no mahotekeke good turokanire muthenya wa rucio thinacara cia rucine ginya thaa 3 cia rucine tidia thayo thina mbere na kwirorera Inoro TV jetagwo Kamau wa Kang'ethe na tabarire no ni gucokerwo kwambiriria thaa 8 cia miaraho ginya thaa 10 cia hwaini na ni jetagwo Njoroge wa Githiji tugugutigana Nyaga Kabadi nio aito muthenya wa muthi na megoturingithiria rumwe rwa ngogoyo tukirikiriria ngwire Ngai enda cemania muthenya wa rucio Inoro rucine kabisa. Gira di kare di